Erizoba emihanda yona eri kutaha omu Paramenti yabetiirweho ebyoma kandi buriho abanoreba haba hariho ab'ebyokwerinda hamwe na n'emotoka ezitari z'abanyeshengyero otiireho n'ez'abakozi ba Paramenti zoona tiziikirizibwa haihi na Paramenti. Omu nkuuto ezakingwa haba harimu eya Dawiton hamwe na n'enkuuto erikuruga Jinja Road okuza aha Paramenti otiireho na n'enkuuto erikurabira aha National Theatre okuruga aha UBC na n'enkuuto erikuraba aha office eza KCCM. Aha Paramenti omushaaha ezihangwe ab'ekibiina ekya NRM babanza kuza omu ofisi eya Prime Minister okubaasa kugaanira nawe aha nshonga ezitari zimwe na zimwe baitu omu rukiiko oru abanyamakuru tibiikirizibwa okuhikayo baitu amakuru gaba nigoreka ngu aba babagiire kubanza kutiisa aha iteeka erya The Protection of Sovereignty Bill 2026 leero ebitiiso byabo bityo bibaase okuhurirwa. Tayari West yabaasa kugambaho n'abanyeshengyero batari bamwe na bamwe na munonga aha mbeera eyabere ah'ishengyero ry'ihanga kandi aba bashoborora nabo ebibaani bareeba. Nti bya Uganda mwesabire ndooza era bendera ogiraba tekyaliyo waggulu wali naye egijjeeyo tetumayo oba nabo bakutte beewuunyize genda mu maaso okuba nti buli tteeka erya Paramenti a sovereign state nti buli tteeka erigenda okuyisibwa muliisa na mundu no deploying everywhere. Are we as Parliament being attacked? So we will just treat that as a petty criminal incident. I know some people are trying to relate it to the sovereignty bill, especially the position which the governor took relating to the protection of our reserves. A view as a banker I personally and strongly support. Kwerinda bimulaba enguudo zonna ezijja ku Parliament zonna zisaliddwako ekintu ekiteetaagisa naye ekyo bakikola lwa kutya n'ekyokubiri kubanga bakimanyi kye bagenda okukola kikyamu muzungu tetuyita guilt. We ori kukurira orubaju orukuhabura gavumenti omushengyero ry'ihanga Joel Senyonyi yagira ngu nabo hiine eshonga ezibabine kubanza kugambaho leero bakabona kuza omu Paramenti. Ffe nga abaka opposition tugenda sinkana bannaffe abali ku bukiiko obwo aba opposition bagenda kutuwa brief ne minority report gye tukoze tweteeketeeke tutegeddeko nti n'aba NRM bagenda kusinkana. Omulanga gwenkubira bannaffe aba NRM nti katusuubire ku luno bajja kubeera banjawulomuko kubanga etteeka lino buli omu aligaanyi. Iteeka eri lyizire nirihanurwaho ebitongole bitari bimwe na bimwe kandi byona byangire kwikirizingana n'iteeka eri okuhinguzibwa omu ihanga erya Uganda. Baitu bo abanyeshengyero abahiibwe omurimo ogw'okukora aha iteeka eri nabo bagizire ebitiiso ebitari kushana. We are going to discuss this bill here in Parliament to debate it. The committee allowed everybody who had dissenting views to come. Those who had supporting views also to come. So if you have any view, come. Amakuru aga gasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Tayari West.